Tibela mohi re a amohela e betse ke na kwa ditaba tsa Sesotho ke mo le Triforce Zulengwe di hloza ditaba di alatela. There are lessons for South Africa to learn from Brazil, both in terms of the response to socio-economic challenges. Baetapele ba dinaha tsa BRICS ba se ba qadile ho fihla kwano Afrika Borwa sebokeng sa 15 sa BRICS se qalang hosane Johannesburg. Ho tloha 2006 ntse re ngodisa for bodulo. Ka 2017 re la ba ra reka bodulo ra ska bo fumantshwa. Baahi ba Maokeng Kroonstad ba lwanela hore masepala Moqhaka o ba seledisa. Raporoto ya Banka Reserve e bolela ha Mopresidente Cyril Ramaphosa o se phoso eo a yentseng ka ho se tsebahatse boshodu ba tjhelete eo e senya lapeng polasing ya Phalaphala ka 2020. Banka entse diphuputso nako e kalo ka selemo mme e fumana ha ho sa ba letho leo la thekisetsano e phethahetseng e ileng ya eba tlolo ya molao mme e tlola molao wa taolo ya phapanyetsano ya tsa kgwebo. Nako ya diphuputso tsena banka ile ya fumana ha di affidavit tse ka bang 15 tse ne sebetsana le tsona le buisana le makala a mang a kenyeletsang ba tsa molao. Banka e bolela hore tlasa ditlhoko tsa molao raporoto e keke ya fumantshwa setjhaba mme e tla fana ka dintlha kopanong ya yona le parlamente. Baetapele ba dinaha tsa BRICS ba se ba qadile ho fihla kwano Afrika Borwa ho tla ba le kabelo sebokeng sa 15 sa BRICS se qalang Sandton Johannesburg hosane. Afrika Borwa e re e lebelletse ka thasello e kgolo ka utlwa maikutlo a dinaha tsa BRICS ka diphephetso tse teng lefatsheng. There are lessons for South Africa to learn from Brazil, both in terms of the response to socio-economic challenges. Letona la kgwebo le indasteri Ebrahim Patel le re le ha lekala la naha la tlhahiso le tobane le diphephetso le tla thehelwa menyetla e metjha sebokeng sena. Diversification of energy sources is important, and we'll continue to pursue the efficient use of fossil fuels and increase the share of renewable energy in our economies. Letona la dipalangwang Sindisiwe Chikunga le re ho kenyeletswa lefapha la habo ho tla netefatsa kgolo ya tlhahiso ya naha. We made a very important proposal which we believe will be taken to the heads of state. One of that is that we don't have a work stream for transport ministers in the BRICS forum. Lekgotla la dikgwebo tsa BRICS le re le tla sebedisa tshusumetso ya lona ho thea menyetla ya moshwelella ya ntshetsopele ya lefatshe. By investing in green manufacturing, we can promote innovation. We can drive sustainable economic growth. Lekala la naha la dikgwebo tsa batho ba batsho le re dipontsho tse teng sebokeng sa BRICS di tla thusa ho thea mesebetsi le ho ntlafatsa moruo wa lebatowa la Gauteng. For transactions to take place between township business and foreign businesses from the BRICS partnership countries, education has to play a big part. Baetapele ba bang ba BRICS ba se ba fihlile kwano Afrika Borwa mme Xi Jinping wa China o tla fihla ha moraonyana ka jeno ha Narendra Modi wa India a tla fihla hosane. Ka ho le lekala la toka le tshireletso le se le malala a laotswe ka ho tse tla etsahala nakong ya seboka sena. Bana ke bahlanka ba sepolesa ho tswa makaleng ohle a toka ba seng ba rometswe sebokeng sa BRICS ho netefatsa tshireletso le polokeho. Letona la sepolesa Bheki Cele le tsetleile puo paradeng ya mapolesa. Last night the CIC Commander-in-Chief, the real one, spoke with the nation last night. I'm not going to repeat what he said. But for him to go on behalf of the government of the Republic of South Africa, to go on national TV, all channels, and speak with the nation about the seriousness and prominence of these few days coming, it tells you how much serious the matter is. Cele o boetse a toboketsa ntlha ya hore bahlanka ba sepolesa ba tla ba dibakeng tse nang le tlaleho tse hodimo tsa ditlolo tsa molao. The question has been asked, I don't know why,
that this visibility and this movement and this sanitization to sterilize all criminality is here because of the BRICS? The answer is no. We have been giving this information, we'll repeat. Since the 8th of May this year, we have unleashed the program called Operation Chanela. Operation Chanela means sweep clean. Seboka sena se tla fela ka la bone bekeng ena. Jalo ka seboka se qala hosane maAfrika Borwa boholo a bontsha thaselo ditabeng tse amanang le kgwebo le moruo mme diphaposing tsa rona tsa kgaso re na le tshepo mongwai e le mohlophisi ditabeng tsa moruo kwano SABC ho hlasetsa ka boholwanyana hore na seboka sena se tla ba le tshusumetso efeng dikgwebong tsa kwano Afrika Borwa. Tshepo re omela ditabeng tsa rona. Afrika Borwa re na le mathata a utingwa motlakase kgafetsa le mathata Eskom e bang a ama dikgwebo tse ngata. E ka ba dinaha tsa BRICS mohlomong di ka thusa Afrika Borwa jwang ho intsha mathateng a tshwanang le a Eskom? O gopola gore go na le di-company tse le gore di tswa tsona dinageng tsa BRICS tse le gore di bile le gona go rarabolla mathata a ba bangwe gale ba investile mo dinyakišišo di-research mo technologying e le gore e ka kgona go thuša tsona dinaga tša go tshwana le Afrika Borwa go rarabolla mathata a motlakase. Tse dingwe gape ke di-financial institution dikala tša ditšhelete tše le gore di gona o ka ba le go šoma mmogo le makala a mono Afrika Borwa bo DBSA jwalo African Development Bank ba tlhakane ba tle ka di-innovative products tše le gore di ka kgona go thuša go finance di-project tše le gore di ka kgona go thuša bona bothata ba motlakase. O gopole gore ga se fela bothata bja mono Afrika Borwa tabeng tša go amana le motlakase Afrika ka bophara. Se sengwe ke gore o gopole gore gona jwalo investment e kudu mo mekgwa e le gore e loketše lefaufau e ka kgona go se dira gore go be le global warming mme gona fao le gona go nyakega tšhelete ye ntši mme re lebeletše gore go ka ba le gona go šoma mmogo go beeletša gona ka mekgweng eo ya go dira mekgwa ya motlakase. Hausanyane mona Tshepo o ne o le Brazil e leng yengwe ina tsa BRICS temana ya motlakase ya car powership e leng le leng la leano le ba Afrika Borwa e shebile re ka sebedisa ho imulla mathateng a motlakase. E ka mohlomong leano la ho sebedisa dikepe tsa phepelo ya motlakase Afrika Borwa ke leano le bang re ka le bona le kena sebetsong neng ho thusa Afrika Borwa? Se le gore Afrika Borwa e se tlhalošitše ke gore go tshwantse go ba le mekgwa ye mentši ya gona go fehla motlakase mme mokgwa wa gase o e le gore bjalo go šetše boletše ka company ya Capower ke e mengwe e le gore naga ya Afrika Borwa e rata gore e šomiše nuclear solar hydro jwalo e fela re bona gore mono Afrika Borwa go bolela ka mokgwa wa gase go fetla motlakase le nuclear le ge le gore mmušo o šetše o taeditše gore o nyako di šomiša re bona batho ba sa di thabele e le ka lebaka la gore theko ya tsona e godimonyana ya gase go gopola gore tshwantse o reke gase e tshwana le petrolo theko ya yona e ya godimo le tlase bjalo lebeletše naga ya Brazil le yona ile ya contractile di-company tša o dira motlakase ka gase ebile bontši bja motlakase wa bona o dirwa ka metsi hydro mme o na le batho ba ferelang ba ngongorega gore e irile ka morago wa gore company eo e šomišwe ba bona ditheko ya motlakase e ya godimo e fela o pepeneneng gore re a tseba gore mekgwa eo ka moka na yona e tshwantse e lefelwe mara se se ka re thušang ke gore mekgwa ya go tshwana le ya renewable e tlase go fetla motlakase e ka thuša e fela bothata ke gore a re be le letšatši nako ka moka ebile ga re be le moya nako ka moka bjalo se sengwe se le gore kona kwa BRICS boletše ka sona gore o tshwanetse be le battery storage gore ge go fetlhiwa motlakase o kgone go storiwa mme ge magae goba di-company di botlhoka o kgone go šomišwa. Bjalo ka rotlwa ke nako ka pelenyana fela go na le puo ya gore BRICS ba tla ba le currency ya yona e ka ba e bolelang gore BRICS e be le currency ya yona molemong wa Afrika Borwa?
e lebelela gore bjalo ka dinaga tša BRICS ga di sa le ka tlase ga dinaga tša go tshwana le bo America mo e le gore ba lefa melao ye e le gore lena bjalo ka dinaga tša lefase le tshwantše le di latele ge le sa di latele ba tšea currency ya bona gore le se ka kgona go gweba se fa dinaga tša BRICS go ikemela go ba yona independence le go tšea diphetho tše e le gore bona ba bona le gore di loketse dinaga tša bona ntle le gore di approviwe ke dinaga tša west. Tshepo bitsong la nako re leboa haholo hle abuti ka nako hao eo he mmohi ke Tshepo Mongwai e le mohlophisi tabeng tsa moruo kwano SABC a re hlalosetsa ka tsa seboka sena sa BRICS. Jwale ha re bone hore mebaraka e sebeditse jwang jwalo ka ha seboka sa BRICS se qala hosane. Ranta ha ya qala beke hantle moo e le 19.4 cents papisong le dolara. JC Kwezi di abodi sebeditse hantle. Ditheko tsa thepa le tsona di qala beke di sebeditse hantle. Naha ya Zimbabwe e tlo swara dikgetho tsa naha ka la boraro lona lena moo mega dipolotiki e zuleng ka magalo ho ingokela bakgethi ho utlwa holwanyana re buisana le moqolotsi wa rona wa ditabeng tsa matjhaba e leng ditaba tshotezi a le Zimbabwe. Ditaba ra o amoela ditabeng tsa rona ngwaneso ebe moya o fokela kae Zimbabwe ho latela ditlaleho tsa metapelo tsa no PF Emerson Mnangagwa hore dikgetho ha di na ho ba le leeme empa Nelson Chamisa wa mokgwa wa bohanyetsi yena o re Mnangagwa o tla pheha sephetho sa dikgetho. Tentela ke golo haholo ngwana mme ke tsena tsa Zimbabwe ke tsang ho etsahala ka dilane la laboraro re tla tseba hore tsatsi ka jele ene le tsatsi la qetela mo mekga ya dipolotiki naheng ya Zimbabwe ba ka iketelang dikgetho empa re buile le baahi ba Zimbabwe ka dikgetho tsena tse tlang tsatsing lena la laboraro boholo ba bona ba re ba labalabela ho bona hona le diphetoho naheng ya habo bona ka ha tlhokeho ya mesebetsi e le ntho e kgolo haholo Zimbabwe ba bolela ha batjha ba bangata ba sa sebetse mme re a tseba le hore moruo wa Zimbabwe o batla o putlame nakong ya jwale mme le theko ya dijo e batla e nyolohile ka lebaka la hore moruo o ntse o sa sebetse hantle dingata tse etsahalang naheng ya Zimbabwe ka ha re bua nakong ya jwale re tla tseba le hore ke dikgetho tsa bobedi tsena ka mora hore ntate Emerson Mnangagwa ebe yena mo president wa naha ena ya Zimbabwe mme tse ngata di a etsahala pele ho dikgetho naheng ya Zimbabwe balekodi ba dikgetho ho tswa SADC le AU le bona ba teng naheng ena ya Zimbabwe ho tla lekola hore ebe dikgetho tsena di tsamaiswa ka nepo ntate Mnangagwa o boletse hore o ipiletsa hore kapa e tla ba dikgetho tse lekolohileng tse senang le eme empa molatedi wa kapa moetapele wa Coalition Citizenship Coalition for Change Nelson Chamisa yena o boletse hore o bona dikgetho tsena sentse di nkile lehlakore empa ho utlwa haholonyane ka seo re na le ntate wa MDC e leng ntate Datlas. Mr. Datlas, thank you very much for your time. Your party is also taking part in these elections, and you were one of the presidential candidates, but you took a decision to pull out. Can you please clarify on that? Yes, thank you very much. Our party is boycotting the presidential election. This is in solidarity with 87 of our parliamentary candidates that were unfairly excluded from the parliamentary race. So we cannot have a presidential candidate without members of parliament. The exclusion of these 87 candidates was unfair, and it was unfairly done by the Zimbabwe Election Commission, and it was endorsed, of course, by the judiciary, which refused to hear us on the merits. Secondly, we had money which was meant to train our polling agents for the 11,000 polling station blocked by ZANU-PF. We cannot accept that. We also cannot accept electoral law being changed midway in the elections. So we have taken a principled stance that this election is a fraud, it is a farce, and 87 people have been disenfranchised. Or in other words, people in 87 constituencies have been denied the right to choose, and therefore we cannot take part in that election.
In terms of free and fair elections, what is your assessment? Are we going to see opposition parties in Zimbabwe disputing the results? Definitely. In fact, this election was marred by over 100 lawsuits. As soon as the nomination was done, we had more than 100 lawsuits in the courts, and we are going to see more challenges in this election. The delimitation report under which this election is being held was condemned by parliamentarians across the political divide, including ZANU-PF ones, and the Zimbabwe Election Commission itself. The commissioners fought over the delimitation. So yes, we are going to see a disputed election. Thank you very much for your time, Mr. Datlasa. Ilimo President wa moga wa MDC a bolela hore ha batlong ka karolo dikgethong tsena tse tlang ka baka la hore ditho tse 80 le metso e supileng ha di dumelle ho ka nka karolo dikgethong tsena tse tlang ka Laboraro, mme ka lebaka leo e ka se be karolo ya dikgetho tsena. E mmohi ke ditaba tsotezi a ntse a beile maemo leihlo ditabeng tsa dikgetho Zimbabwe. Pejana re kopile maikutlo a ho latela polelo ya mo Presidente Mnangagwa hore dikgetho tsa Laboraro di ke tsa ba le leeme le ha mokgwabahanyetsi o sa dumelane le yena. Potso ke hore ebe wena o di bona jwang ho latela nalane ya dikgetho naheng eo. Maikutlo a hao ka kgatiso ya video WhatsApp ona ke a latelang. Why ga ke bone fa tlhopho tsa ko Zimbabwe ka Laboraro e tla nna tse di gollosegileng gonne le go la tsone PF le santse di itirele modingwana ka nageng eo ebile le gana diphetogo ya hore o taba le dikgetho tsa bolokoloi free and fair election na ya Zimbabwe ke ana ke a latola ke bona Emmerson Mnangagwa a tobedisa mata a busho boshedi hore a gone ho tlhopa dikgetho ga ke bone dikgetho tsa naga ya Zimbabwe e ka tsoga e bile tsa bolokoloi ka lebaka la gore party e bushabe kwa naga ya Zimbabwe e tletse ka bonwenwe le bile ke bo magana go fenywa jwalo ga ke tsepe gore e ka dumela gore e fenye ke party engwe dipolitiki e bushe naga ya Zimbabwe o latela nalane ya dikgetho tsa Zimbabwe tsena ke na le tshepo le tumela gore e tle ba dikgetho tse lokoloileng dikgetho tsela tsa ka nageng ya Zimbabwe tsela a gona gore ka ba dikgetho tse di lokologileng ebile di sena bosodi kudu ka gare tseba mokgatlhola wa ZANU-PF o tsebega bjale ka baganka ba ntwa ba bušanoši wa ka senyakeng go tswa mo setulong bjale ba to dira ka mešogo fela go laetša gore dikgetho tsela ba di apea gore ba dule ba le mo setulong ga re lebelele matša a fetile balekodi ba ikemetse ba dikgetho ba kobile gona kwa nageng ela se se a bontšha gore pitša e apewa e lebilwe kae. Harbela ro amhele mohi ba ahi ba halifileng ba Kroonstad Free State ba kwetse di heke tsa masepala wa Moqhaka Maokeng le mo ba tsekang hore ba selwe ditsha. Ba khalifile ebile ba khobegile marapo baagi ba Maokeng ba re go tswala diofisi tsa masepala ke kgato ya go inela ba na le dingwaga di le 17 ba ntse ba letile go abelwa ditsha. Baagi ba re ba lapisitswe ke ditlhaloso tsa masepala wa Moqhaka mme ba batla gore masepala o ba akanye tsamaiso ya one gape o ba abele ditsha. Go tloa 2006 ntse re ngodisa for bodulo ka 2017 re la ba ra reka bodulo ra ska bo fumantshwa 2022 ra bitsa Mxolisi Dukwana a ba fitla a tla ka traka ya human settlement ra ngodisa le teng. Batho ba ba leng mo lenaneng la ba ba letetseng go abelwa ditsha ba re matshelo a bone ga ana boleng. Go tlo ngodisa hape botjha ka tla ka tlo ngodisa mo ha ka tlo ngodisa slipnyana sala mphile sona ne le 033 ba khutla ba re retle ba to go to tlatsa di form tsa rona ga tla to tlatsa di form mo ka fuan to pasenya ka ba ngola 1033. Masepala wa re wa amogela gore go na le dikgoreletsi mo go abeng ditsha. O bolela gore o tlhoka go engwa nokeng ke province gore o kgone go neelana ka ditsha. Ntho etsang hore go be le tshalo morao ke ka lebaka la hore ha hona marangrang dibakeng tseno tse hlwaileng jwalo ka ha rena ditsha tse ka bang 5300 tse teng empa bothata ba teng ke hore ha hona metsi ha hona marangrang a metsi ha hona marangrang a dikgwerekgwere mme tla be se toka hore ka nnete re nke batho re ba ise dibakeng tsa mfuta ono. Masepala o bone taelo ya kgotlatshekelo e thibelang baagi go tswala diofisi le fa go le jalo baagi ba re ba tsa thibelo eno e le go ba tshosetsa.
Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Kroonstad. Sehlopha sana sa di-Springboks se phatlaladitse sehlopha se matla se tlang bapala le New Zealand Twickenham ka Labohlano e le karolo ya ho itukisetsa dipapadi tsa mohope wa lefatshe tse qalang kgweding e tlang ka ha e hlola matsatsi a 10. Mohi bolibi ba latela ka namane tshehla. Babu madume tsa bele ba tsa shebela bosema ka jena se shebela hona o tla ka le boale holo tla o tla hona ka o kapa boprima e tla shebe bulbula tse sai ka ro kana ka rona teng e tlebele marumona le mane bolo bana ha teng o tla komile re hapula tse lebetseng tle fela le hore ka thoko go mapopo e tlebele fela mo e sai ka khubula mo e batang ho sane e tla hal kana ka rona ha tla hle ba ke dibula tse ntla holo ka kapa boprima o kana ka haruna ha empa se tse bolo bana teng le teng o tla komile re hapula tse ka lebelwa tle fela le hore ka thoko go mapopo e tlebele fela mo e sai ka ba bura blipi ba tse tlhokomedisa hore ha se tsere shibile hona boholo bana ha se se ho dipele tse betseng tle fela le hore ha re utlwa hona ka le boale holo tle fela hona ka ro kapa bo tjhabela la ro ka ro kapa bo prima o tla hlofoka moya o ka ba ka hore maqhubu a halfileng a lwatle ho sane ba buri ya blibe ba tse hlokomedisa hore ho tla hona ka Northwest se se ka la hona ka le boale holo tla jwala o tla re thana boholo wa Freestata le tulo tse kgethileng hona ka haro o kapa bo tjhabela o tla hlofoka moya o tsakile mososolo oma o ka ba gang tlha e she ha se tsere shibile hona bolo wa Freestata o hlokomere le teng o tla hlochetse hona ha sa ra shibile ka Sosbek se ntse salba hona ka Bothaville le teng di kgrati di ritha fela go mashome a mabedi a metse e robedi ka ofera o pakang ho tla hloshetse Bloemfontein le hore se tse ka shwala ka vele kombo sima ka jeno le hona o sane se mo hlokomele hore o tla hlo bate ka Northwest teng o hlokomele hore o tla hlo o phole hona ha esale ha ntse se bolela ka Adostar ho tla jwala hona ka Mafikeng di kgrati di ritha fela go mashome a mararo a metse e medi ka ofela ho pakang ho tla hlo tshese bolo ba Gauteng di kgrati di lebetse ka tlase fela go mashome a mararo Pretoria tsamamelo di le ka Bokospriet le teng o tla hloshetse hona esale di kgrati di ritha fela go mashome a mararo ka ofela se shebile fer ena geng le hona ka Coltonville bosimba ka jeno le hona o sane se o hlokomele hore tla hlo phole a shebile le Mpopho teng se se shalwa ka Polokwane le hona ka Mokopane di kgrati di ritha fela go mashome a mararo a metse e medi ka ofela se se fitla hona ka Mesina le teng o tla hloshetse hona esale re kgrati di ritha fela go mashome a mararo a metse seletseng bolo ba mpolmang langa le teng o tla hloshetse Lindenberg o tla jalo o tla fitla hona ka Middelburg le teng o tla hloshetse hona ha sa re shebile sekunda le hona ka Hare o Standard Town hlokomele hore ho tla hlo o phola shebile bolo ba KwaZulu-Natal Vryheid o tla fitla hona ka Ladysmith ho hlokomere le teng o tla hloshetse hona ha sa re kgati di ritha mashome a mararo ka ofela ha le Kokstad e tla hle ka le fela honna o fitla fela ho mashome a mabedi ka ofela boholo ba Kapa Botjhabela le teng o tla hlophola re shebile hona ka Kruger police se shebile hona le teng o tla hlophola fela hona ha sale ha re shebile hona ka Protocol Somerset le teng ho hlokomela hore o tla hlophola fela ha sa boholo ba Kapa Boprima Lensberg o tla jwela ka Worcester o tla o futhumale fela ho sa kae ha le Riversdale le teng o hlokomela re teng o tla se fela ho sa kae boholo ba Northwest o tla hlophola hona ha sale ba buetsa bolepi di hakalo ha be etso khotso tsa phirimana ena di fella mona mohi o ka bela fona ditaba tsa rona ho YouTube ka SABC ditaba dikgang Facebook account ya rona ke ditaba dikgang _ Twitter ke @ditaba _ dikgang a thuka bela romela video WhatsApp e sa fileng 30 seconds 078 459 0881 o ska fetwa ditaba tsa Setswana ka nako ena ho sane hayate